ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам бо шумо Рамазон аз ҳамин канал. бо диққатар видеонаворро то охирша тамошо мекунем. бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз вазн 21099 саршидагӣ то хондаи Saliarsa мебошад ки мошинҳои шумо ҳам дар комментария нависондагӣ биден. дар ҳамин ҷа бисёриҳошон ҳузур доранд. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 146 сомонӣ. касоне ки дар канали мо то ҳозира обуна шидагӣ нестед, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққаттар видеоро то охирша тамошо мекунем. якум мошини фурӯшии мо мебошад и Opel Astra J ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш бензин газ мебошад. объём мотораш 1.6. коробка пердач механикай. нархи мошин 35000 сомония. ба рубл бигардонед 239000 рубл мешавад. мошина мотораш простой мебошад. документош то 2021 гай. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм газ 31022 соли бароишаш 2001 солай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвори бензин газа. объём мотораш 2.4. коробка пердач механика. нархи мошин 25000 сомония. ба рубл бигардонед 171000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса 4 электропакет дорад. гази евро 4 дорад. дар 80 километр 10 литр газ мехӯрдад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм Hyundai Tucson соли бароишаш 2006 солай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвориш дизела. объём мотораш 2.0 литр. коробка пердач автоматика. нархи мошин 55000 сомония. ба рубл бигардонед 376000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеста, ягон камбудӣ надорад гуфтест. вагонай. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум Opel Caravan Простой соли бароишаш 1996 солай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Кулоб. сӯзишвори бензин газа. объём мотораш 1.6. коробка пердач механика. нархи мошин 29000 сомония. ба рубл бигардонед 198000 рубл мешавад. мошин срочно фурӯхта мешавад. ягон камбудӣ надорад гуфтеста. 4 баллони нав дорад. маълумоти бештарро ба телефон гуфтагия гап занед. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозира обуна шидагӣ нестед, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба дигар мошинҳои фурӯшӣ. панҷум Opel Astra J соли бароишаш 2000 сол мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Кулоб. сӯзишвори бензини холия. объём мотораш 1.6. коробка пердач механика. нархи мошин 35000 сомония. ба рубл бигардонед 239000 рубл мешавад. мошин ҳамаи ҷоша 100% гуфтест, ягон камбудӣ надорад гуфтест. айни ҳол дар шаҳри Москва қарор дорад. алиш мешавад ба мошини дар Тоҷикистон буда. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум
خونده سالیار سالی برایش 2018 می باشد. در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشواری بنزین گاز است. ابیا موتورش 1.6 коробка передач автоматика. нархи мошин 116,000 сомони аст. ба рубл бигардонем 794,000 рубл мешавад. ماشین همه جوش 100% گفته سه یک ساله حجت دارد. اگر خریداری انیق باشد مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. هفتم، ماشین فروشی ما می باشد اوپل سیدان است. سالی بارایشش 1993 است. در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشواری بنزین خالی است. ابیا موتورش 1.6 است. коробка передач механика. нархи ماشین 23,000 сомони است. ماشین گفتگی که در حالت بهترین قرار دارد. برای معلومات بیشتر در نمره زنگ زنید. می توانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. و ما میگذاریم بعد دیگر ماشینی فروشی که شما بسیارتر انتظارشون هستید. هشتم، دایو داماس. سالی برایش 2010 سال است. در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در باباجان غفورو. سوزشواری گاز خالی است. ابیا موتورش 0.8 است. коробка передач механика. нархи ماشین 50,000 сомони است. ба рубл бигардонед 342,000 рубл мешавад. ماشین састаяниш аз зури бад гуфтесад айвагон аст. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. нӯҳум, мошини фурӯшии мо мебошад и Cadillac DeVille. соли бароишаш 2002 сол аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холӣ аст. объём мотораш 4.6 литр аст. коробка передачи автоматика. нархи мошин 150,000 сомони аст. ماشین همه جوش 100% گفته سه یگان کمبودی نداره. اگر خریداری انیق باشد مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. و کسانی که در کانال ما تا حاضر ابونه نشدگی نیستند ابونه شوید. در ویدیو ما لایک را بگذارم. ما میگذاریم بعد دیگر ماشین های فروشی که شما بسیارتر انتظارشان هستید. با خاطر ویدیو نوار رو تا آخرش تماشا میکنیم با خبر میشه از نرخ ماشین های فروشی که در تاجیکستان است. دهم، اوپل خچیبک. سالی برایشش 1998 است. در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشواری بنزین گاز می باشد. ابیام موتورش 1.6 است. коробка передач механика. нархи ماشین 35,000 сомони است. ба рубл бигардонед 239,000 рубл мешавад. ماشین همه جوش 100% گفته است یگان کمبودی نداره گفته است. салонаш тоза мебошад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. 1 сола танировкаш мебошад пашти. срочно фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 11. ваз 21099 соли пароришаш 2004 сол мебошад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар бовуҷон ғафуро. дар бохтар қурғонтепа. сӯзишвориш бензин газ мебошад. объём моториш 1.6 коробка передач механика. нархи мошин 15,000 сомони аст. ба рубл бигардонед 110,000 рубл мешавад. ماشین همه جوش 100% گفته سه 1 сола ҳуҷҷат дорад. балонош нав кардагӣ аст. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. 12. ваз 2114 соли бароишаш 2006 сол аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. сӯзишвори бензини холӣ аст. объём моториш 1.6 аст. коробка передач механика. нархи мошин 20,000 сомони аст.
ба рубл бигардонем 137000 рубл мешавад. мошини 6 моҳи дигар сурок дорад документош. агар срочно фурӯхта мешавад, агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр, то видеои дигар сарбаланду хонаобод бошед. ҳамин хел видеои моро дастгирӣ кунед.